Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the Carolite Sinyavansha, doing a taking Likana Gagash, and then from there, I tell the full clip, that dog de la Voro, because in the last time, no one became a clip, yeah, dog de la Voro got this clip. Lemakumkumle, but my and so of course the Dr. Voro rival to Babarlan, so we never know what may happen. So enjoy the clip. Hey, she blind. She blind. Yeah, of course, that case ngula mhaka ya Tsinyavantshwa na Gagash. So Tsinyavantshwa if fika endla the other video clip. So a hi tlange. Misa loyi Tsinya yo xava BM misa lewa mo swi twisa kahle ku endleka yini laniwa he Tsinya mi ya xava BM Ya se xave BM hi mali ya tihunyi tsutsuma hi BM ya blue. se ya n'wina a yi ri ndima saxa Oh, wa fika yi rindziwa hi masocha. Ya hina yi koho la Giyani yi koho la Limpopo a yi heleli Joni ni kwala ni tsutsuma hi BM ya blue. okay hi swona. Yeah, so in other words, Tsinyavantshwa kahle kahle la is throwing a shade at Gagash. Koko Xitsonga xo xi komile ni to ku ta ku in shade xichangani me. Because loko mo tsundzuka Gagash loko a xava okay, allegedly loko Gagash a xava his BMW because mani a swi tshembi me. A tlhela fika kombisa ku yi ta ya rindziwa masuchweni, as you can see kwala ka post yaleyo i fika tsala ku a ridzi leyi ya tlela masuchweni. Of course ku yi kota ku yi protected and stuff like that because le a ku safe and stuff like that. And then from there tlhe twa Tsinyavantshwa a tlhela kombisa ku ya hi a heli Joni. Zama ku vula yini ya Gagash se yi vona hala kaya, which means in other words Tsinyavantshwa swi endla na a nga ri ku yi tshembeni mhaka ya BMW leyi. And you're not to be honest, there are so many red flags about it. Gagash a swi tiva ku munhu wo bomisela swilo i nge endla ti-live almost every day if a ku ri ya yena. So kumbe xa sweswi i chava swona ku vanhu va nga ta swi vona ku no a hi yena loko a tlhela ngopfu pholweni a kha endla ti-live. A swi tiva ku munhu wa live mara sweswi swa ha stopini. So swi very very clear ku BMW leyi i yi kuma at specific times. A nga vi yena yo kaya mara the-red flags se hi ti vonini ku I know it's not his. As you can see. So of course a heteleni hi dokodela Voro.